Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Nakadaw jing jurus papalat jong slap hai kini kindiat sengi haka arp sau tere unai luar arjar arpau arngut kimen sim brio gila du laka jong ke jing em na ka jing tua ka kandau ka belaja ha Police Reserve Shillong ya ka belatip kerteng kum u sohit bun marak bat usil nang marak hadin jong ni ka jing jan nakaliang jong MLA kan not Shillong constituency ba adal bat nong rum ulai pining kandu i bahaya ngasam jong kini ki arngut ki plaklat no mentak sengi haka jing keren baka bati CTV nakaliang jong uba adel bat lopen pau ya ka jing skole mi gi bahaya ngasam jong u sohet bun marang bat usil nang marang ki pelamat ini jing ja ka pasmusi na ka jing dun shop jong ki bor kamariang uba adel bat loken turu ya menteri katnat kampo yeng ban sim kha dor mun pe gi jaka sa abri gi badan haka ni ka Police Reserve kanang bakum kini ki jing ja kin om jashu hadin habut ada moyo khobor ba kadon ka jing kalem jong ka khando buat kalasim ru armut kiman sim kiba kiman sim siar masim rupa ma armut iwei kerteng sohit bon marak bad iwei selnang marak ini kasingi donangi officer RU beri reserve officer KN Mishra melaksanakan bangaloi yo ban runga ki ni ki arlong yeng kiba do no ne ko armut ki dikot joka yeng kiba do no kiman sim siar masim rupa jo kita nakadaw jong ni ka jingja kepada natural calamities. Hendai masuk ban penkan mau, ban ni kesengi ru kalong kiki ke jingja ba susi. Kapag inumla ru kalong penkan mau kiki ke belajar, baka ni kalong message ke bangko apa ke police department bat rajo report. Sya home minister beremburum malakamen remboy. Ti ngaku an penkan mau kiki ke jingja, si sena mensuaru kadon ko ke kero belajar. Hang ti po. Marjan jong karu berkha bat jongka senjuk ke Wind School. Tiga-tiga ke jingjar usis nam ke sempur bagian pengkut bagian wan bagian survey ngamtip nak kanu ke responsible department bagian wan dengan ada pak ke city berarti por ada pak ru city artali city so home minister atau por ngde ba James sangma tiga basusi kolong ba kim sim la respond ya ke ba ngalatot ke city bahkan tu ya ke department bagian wan ban jurip mardo kami ni ban ai gila kenti jada mengilak ban sena ban manamot ikini nu ki banta ki bos niu ki balak ban wana ki jengmah le banta kalawan ban orlong le ta siti nga tho kham tinge balada sibu home minister sim khiai kan ni hai ti ki pot ngala pan khre ru ban file ka PIL ti ban angit skam ni kenti mata kono ka lesson kono ji kai kham tam ka government bakin umla bakin su left for onaten mo ya kan ka le ban su neglect no ya kan ka quarter ka bang ni ka structure jeng building ru ki bun ki ba anu ko por kala ban khalem kita kam masuk tu, kita kam makin simkia, kita kam menung kecik terbelem, kecik kali. Bar kita ban pak, ban jurup modal, kam tam ni kecik jah, arbut kiman sim, kita mula, tam masuk kompensasi dekat, pisah ni ban kompensasi dekat kam. Kalau kata kau dekat pan, persel kau bagi haban, ya nam tam menyerap ni tu dah. Longi long sem, makin mula, ban im, maru, nong besar, nong siap, mendon show. Kalau kini kalau ke jempat kan mau, ya ke police department, kalau jempat kan mau, kam tam maru, ya home minister berang-berang, bon simkia, bon Pak nomor dua, hagban penpet yaki surrounding keberika proper drainage kamdon, sanitation kamdon, buat hamana ka lak lenti joko koyo ban song ban pensingam ban penji ya ka tu ka kendo keleng-keleng bakan wanra ke jeng maru hakoi ke singi nono kapor, ya kini building ban nono kapor kilak ban kolaps, kilak ban kelem. Ti kini kolong ka kubur ka bang squat ban ai lembang ni media, ban lembang ni jeng jam ni singi. Mahabar sim jeki klik ban wan hang ni ka jaka, hok ngati bodai ka government na water Henry kani ru ka apa konsumensi jonga dai mat kada ngla i da condition all around jonga ni ka police reserve quarter ki bon ba ki de ki jingduna tinga sungo bona kaliang home minister un subha ban ai ka special and mark mo ya ka ni ka police department kanang bakin lak ban le ka berongkam kanang begini ki basong basa ni quarter kin song suk kin song sangat mantap bat ki por nawan